Webale omuntu owalemo na turora Hatayari West TV kandi kero kino tuli mu district ya Cyenzozo mu cyaro ekya Rusambya kandi tuli mu Gombora mu town council ya Chamtunzi na mbere tuli mukubazaho no mu habakazi abesimbire kubana joekera abakazi habwa district ya Cyenzozo rundi woman member of parliament habwa district ya Cyenzozo akumanyibwa Nkanyakato Margaret Aboki kandi ntwenda atubalizeho bintuki ebenire rundi tekekaki ezenire abantu aba Cyenzozo nturora ho mu district ya Cyenzozo baineho local government za hansi kuingana asatu nemo tore Gombora ziri 19 kandi town councils ziri 12 hati ntuenda turole ezo zona asatu nemo ziteranizi ntegakaki ezabenire hubonka abantu aba Cyenzozo waitu ntukutangira Tayari mwebale muno kandi nasemererwa kuba nenywe Tayari West kandi munsemize kuromwahika wange henyini omuka no kurora biki ebindu kora erundi ebinkwenda kora abantu nka omwebembezi omanyire ntugamba omwebembezi omurungene kuba example rundi ekyo kurorwaho so mwekero wange abantu nibaja kutunga ekisane kirungi omanyire bagamba nsigire ekisane kyo muntu orukwenda kuba rundi kyo rukwenda kukora ebyange nibyegambira kandi abantu bona nibabirora amabara gange ninyewe Margaret Nyakato Aboki kandi ndi mwikazi wekyaro kya Rusambya mu town council ya Chamtunzi Mwenge ya Matemba rundi Mwenge North mu district ya Cyenjojo kandi ndi omuha mukazi wabandize kimukuruga mu constituency yetu ya Matemba Mwenge North kwesimba hantebe omukurasa mu kyara wa Cyenjojo district so emyaka 25 Cyenjojo yemazire omukurasa yabaire na ruga mu Mwenge ya Masirimuka rundi Mwenge South this time around tuhairu mugisa naite to affronting a candidate so kandi nyine kunihira kwingi muno ngo this time round obwebembezi party ya Matemba naye ja kubwenyigiramu harulengo rwa district kuri abantu baitu batungo buhereza oburungi wait honorable nkukugambira ole halba bamuhabantu abesimbire kurwa numjokera abakazi mturoraho mu ubutugaruka henyuma mu karuru aka NRM betagende nkuku wabaye no bitekereza rundi nkuko abigondeze wagaruka nka independent hati banzo tugambira utakayize politics kiki kya kulexeza umulimo gwawe nka accountant kugambo tati nyo bino bya sente kabanzembirugemu nyizinye tahemu poli pen kintu kya kwambira well webale muno moderator and hano hamwizire basically we are doing farming baitu besides farming ndi mukazi asomere kwikalengo rwa degrees 3 ndio nimbinda kumalirize yakana ine degree yo kubanza mbyo busobozi bachelor's degree in commerce kuruga Makerere University ne degree ya kabiri nkeyongeza na kora masters in business administration na majoringa muntasi around finance kuruga University of South Wales United Kingdom nargo kunagaruka Makerere na kora mateka bachelor's degree in law Makerere University kandi hati ndimo ninkora PhD mu finance kuruga University ya South Wales so besides ebe byona I've worked with different organizations kandi no kurata rukoro rihanga wetu moderator nkakora honarwo yes habwa kaira kake so naija utwabento establishinga I am the accountant of hippos of the river estates zona kutandikira mu byobulimi obusibiki na businesses zindi ko kutukwija ntusenjura mpora bokuba gunti nigo murundi gonko go kubanza nimujja kongera ni mugaruka kurora nko kutugazihire so ebintu ebibyona mbere ni kwasaganiza kurora ngo twatekaho entahya ya maka nekicweka cyeitu kuba kurungi kuija mu politics nyizirenta nka Margaret buli bumu habuhereza obunyenzire kwikyambantu baitu kuruga kusaba kwa abantu tuizire ntukorana ninkora actually ko muntu buntu ningarura abantu bange rundi ka community bitali na bya politics baitu harohe mbera bwekira abantu bampikira bangamba ntwitago buhereza oburungi borabo soboyire kutukyaho buhereza tali hagati mu government ikikumanyisa kakusinga tuko busobozi noija kutuhereza kurungi kandi habaho empinda hinduka district yetu eno yenya kukaniza muno ha districts ezindi moderator eri unique kakusinga obogigenderire ni district eri mu Entaro
ni district immediately mukwa maruga politics bo nibeyongezayo. You get this one, you will see it very soon. Twararuga mukaruna jakora bandi immediately batandikira kusera ka 2031. So it is very unique mungeri eyayo, but it is also an interesting district. So abantu baitu baine ebi kubatalibanize bitalibimu nabemu bitakwa affecting omuntu wa hansi wenka ogama ngwene ntahi yanke baitu neitwe ni bitu affecting abene ntahi ya eirireyo. So bogama nke bizibwe byengudu, we share the same problems. Ebizibwe bya amaize wanga numorozi ni mpampinga kuruga mu kisaru kurangwa abantu baitu atungaki amaiza amasanyarazi. Abantu abandi bakubeni bekore emirime yengaro ne rugaye kurungi nka salunzi baba abakazi nibakora abakazi bagenzi babo abaseja nibagira za baba salons baita okusanga ngo emirime ndi netaga amasanyarazi. So ebichweke bindi bikyali mu irima business zindi zisibirwe mu ngeri nkegyo baitu nyine okunihira ngo government yenu hetu hiri tesobora kulemererwa na hat still ntwija kurangu twahika mulingo nkogo gwenkorakorana. Wait moderator ohabwize nyuma ikakaguzo ngo nkasangwa nyizireho mukaruka primaries nka omukoraso mukyara arakwata bendera ha kitebe cha NRM. Ndi mwana wa NRM 311 and my grandfather was one of the fighters actually. The late John Katiri was an NRM fighter kandi akahumura aino musahigwa NRM kyonko byahumwire gutafere yoku gwijani gwimuka kuroneta twakoraki twarubatira mukirale nkekyo. So nko muntu nkesimbaho kyonka hantebe yo mukoraso mukyara bwa Kenjeje district ebintu wetu bitarubate kurungi habokuba umuyaga gutabe mu Kenjeje honka but mwihanga liona. So nka Kenjeje akaruru akaitu kakarangirirwa emirundi ebiri kandi kaba mu muyaga mwingi muno. By the way hantandikwa nkajanyebe mbire for the first 15 sub counties kabanyebe mbire baito wire bwagire kukya akaruru kakaba kagarukire hansi muno abuko tukajya kubyamanye n'emitwaro 3 no rukaga ana na 2 baitu twagire obwire bwanyekikara bwagire kukya nkangarukire mitwaro 2 obwire bahikire kurangira ngarukire mitwaro 2 na kakaga ne bina na 5. So kandi barangira kandeti yondi kandi bayongera barangira so haba mu kuboza buzibwa kwingi. Ndi muntu arugonza NRM 10 kandi ndi muntu arugonza obwebembezi obukwatanize hamu kurangu twahiki abantu baitu buhereza oburungi baitu habo kusaba kwa abantu no kunekike kinge kibali bainemu bangamba nangwa sobora kuba no garuka nka ekitebeketi kisobora gabira abantu babiri bendera. Yes, so basobora abantu kuba nibansaba ngaruke nka independent habwa okubahereza okurungi. Akaruru akaturugyamu ni kakaruka general elections kali kakabake kitebe kikumanyisa kanu bulyo muwene ne kwenyigira mukorake kukoma. So ntwenda kurora obusobozi bwa abantu onko kuburaba bucwiremo turasinga akaruru kanu ntwija kurora ngo twakwataniza kuhereza abantu betu. In case candidate yondi abasingira still I will work with that candidate kurora ngo abantu betu batunga obuhereza oburungi. But nyino kunihira kwingi ko kutwabaire akaruru kanu tukaserwire kandi na amani agatwabetu ini obusinguzi ntwija kubikaho this time round tuija kusinga akaruru kanu actually 75% no kweyongeza haiguru kandi bukaraba kahoire nitutandikira kuhereza abantu baitu. Waitu moderator obuhereza obwange nibo obuhereza obukunywanagana na obuhereza bwa government obu tuanza tugaruke nyuma kataito. Okay, simba oti byagenda kurungi habo kitebe cha NRM ogambi no enda mune kitebe cha NRM no kusaba kwa abantu wagaruka tubainiho mu district zitalizimu nazimu bakozere mu kuleta hamo abantu bana babesimbire akaruru tukagenda kurungi then baleta nabasingire kurora abantu bano batagaruka nka independence ababesimbire mu karuru kali aka primaries iwo kunu mutatunge ege reconciliation meeting rundi kuroliwa garuka nka independent. Actually reconciliation meeting tinkagirozire kandi kunteka hikire maybe it will come, it is going to come, maybe it will come, but so far hatwikire already tumazire kuno minute ngibwa tuhandikisize kandi na abantu gonzo okubaine so far hatwikira abantu emyaka itumazire enyume gite batungira obuherezo barukwetaga nikyo kurora ne bahindura mu
bebembezi kurangwa abantu batunga obuhereza burungi k'emyaka 5 egiye hoire abebembezi bagimazire mu ntaro obuhereza tebere burungi habere mu court issues nyingi muno kandi wetu moderator n'abatuhulirizi nywe n'abakuturora Hatayari TV omuntu wena bwakutwara mu court nikikuripolinga obuhereza bwawo as long as you are an MP no mpaka no sigarole affected in one way or the other way so emyaka 5 egiona kandi obuhereza obaraye nyumirizamu hatwikire hano tulinzire enchwamu y'abantu yes so ntukorora ole mulimi kandi wena ha majani ntorora prices za majani zikagenda nizigwa hansi nizikaruka hansi iwo nko mulimi wa kulima majani rundi no district muno tumanya abantu balima majani kuko mwine constituency mwine counties ya Masaza asatu mwine Mwenge ya Matemba ya Masirimuka ni ya hagati inyo kibatalwanize kitanka abalime ba majani kandi obaraba bakwira karuru okajya eruguru noja kwa representing ota kumekinga sure bano abantu bakulima majani basobora kuba nibogondeza mulimo gwabo gwe bale muno moderator kandi ekicweka kyange kinunka district especially Mwenge ya hagati ne ya Masirimuka South na Central balime ba majani muno kandi kuno mu North specifically nsobora kuba ndiyo mu batuli babiri abakulima amajani so ekimuha muyago gwatire ni gukaruga mu mpinda hinduka imhendo ya majani. This was not only for our country but it was national wide. Habo rutaro rwizira hagati ya Russia na Ukraine na embere zitalizimu nazimu. Abantu abaingi muno amajani bakaga prutinga batitu twalemera twagamba reka tulinda bukuba amajani gano akaire buli gagwage bay between 2013 2014 betu press nizongani zikorake nizitemba zitakutwara bwire bwingi twagamba katugumisirize kizibu kinu kijakoraki kija kuongera kirugeho ebeyo byagwire tikikumanyisa ngo raburo kwihamwezo kusasura abakozi ebeyi kubwa nikimanyisa ezoteiremu niziruga net betu to kusigaza hoki magoba kikumanyisa zore hamu nizisasura abakozi no bota kusigaza hoki ekintu ekindi twatunga ekitekerezo kyo kwinta cropping amajani gano kandi eginiye muhansonge kwenda kugambira abantu bange mu district ya Kyenjojo kandi nyenda mbasomesa omulingo gungu amajani bugenta croppinga nebirimu ebindi nkaso vakedo rundi kokowa nebintu ebindi no sobora gagoboramu genyini kandi nekyo kyoteire muno kigobora with time nino kunihira ngu press nizija kuongea nizikora kemhendo netemba ako embera te kuija kuikara nikyo kimu mpaka baitu press zitakatembere tukozire hoki funa amajani yago tekimwe kirimo ekindi abandi bakemba ganta croppinga nebicholi sanga no hamwe bicholi bija kusasura abakozi ohubo usigazeho gabenka amagoba gawo majani yago kuroto agaikazaho gazoka ko kumgarozire at table level kuzoka kurungi with the green leaf fertilizer kandi ninsimo kutinsa president ijweri association ya majani ya kutugaita akaturaganiza ngo nibeja kutwebigemosa kurura twayongera to improving kirimwa ekya majani so amajani is a very good plant rundi crop yesoba kutahiza eka yawe kakusinge betatanga ine obuzibu abantu baitu ningonza kubagumya bahumule tuine kiturukweta hash of vakedo it is equal or even better than amajani akoba bokugibyara kurungi okagirolera omuti gukane bijume bingaine weto moderator omuti kakusinga gwane bijume bingaine no gihamu cent omuti osobora guhamu hagati ya milioni 5 na 8 hash of vakedo kandi hatugenzeni tugaziha mukatale kayo akatale kazokere kana government nekya hangaho obutale obundi nkokwetere manifesto nguneija kuba ne hangaho obutale kuri abantu baitu ebirimwe bakulimwa byashobora kuba nibinganengana rundi nibihakarulengo rwakatale so aba lime ba majani ningonza kubagumye batahwamu amani buli kiro turugana amageze amashiyaka nkabalimi ati otugendaho akintu ekya amasomero turogombora zitalizimu nazimu mu district ya Kyenjojo agamutagaina amasomero nkokwegombora sime kubina amasomero abana bali affected sometimes ningudu nazo nkoku zirimbi enzora maybe yagwiro mwana ati yasowa kwa kaisomero orugendo rurayihire
iwe nkomukazi wali mukusera karuru kwebembera district ya Cyenzozo oba inirente gakaki kurora ngo at least bule gombora yatunga hisomero kandi abana batunga education yanonga webale muno moderator ntakarozire hara ningonza kutandika na town council yange secondary school tutwine kandi ningiro muramu izina mugirozire ibikoke tubene tugeza kutera kurangu abantu abana baitu hatano hatuli abana ni bakrosinga ni bajya mu district ya Kagadi to access a secondary school bakwa batagireyo ni bagenda Kienjojo kanorangu between here and there distance yona nikyo kimu so nturwana ngu eri policy ya government kuro sub county yagira at least seed school kandi na parish kuro yagira primary school niturwana muno kurangu twatekayo irakerio hakire no sub counties asatune muno kakusinga zo habamo ka seed school nka 10 rundi nkama 20 wetu moderator tujja kuba tuposhingire so wakitinisa kagamba government we kuba nekole bintu wakitinisa president ntutandika na priorities nikihekia ekikwetagiwa speed rundi kyabwangu ni kwa abantu baitu basobole kutunga obuherezo burungi ohireho neki abana ni batindige ngendo ndaira muno obu nkwere example kyabahano haro ababutunduzi abakujya Kamwenge bacyakatwire bakajya Kamwenge usanga nababugaki nababutiti bagenda Fort Potro kurorango batungaki obuhereza oburungi rundi amasomero amarungi haro abantu beto abakora amasomero in a private we rundi agabwa na nyini so abo nabo ntugonza tupatana ringe nabo kurorango ba subsidizing school fees abana beto accessing obuhereza oba amasomero nkago meanwhile to maintain ngagano aga government ha level yorulengo orungi bene byona nibijja kolebwa omuwe bembezi nkanyowo akusobora kugira iraka eriyo kugambira haiguru okukandi tukahikyayo na iraka otinsa president recently obiyabere na abunga na kororubungo tuwa ya 4 acre model bize mu region yetu ya Toro biyabere na abangura abebembezi itwe na abagire mu Kiegego akatugambira na etaga omwebembezi arukumanyisize bintu mu bwire otalinde kintu kujunda rundi kikasisikara muno nibo kagamba tuli kubitwafa lengere kizibu ogambe hano kino turaba taterize mu haja kurugaho ekizibu kyamani muno so ebo munkebyo ntugonza kubikyayo mu bwire kurangu abantu betu bafuna obuhereza oburungi secondly ni rundi thirdly engudo zona zinezo kurora as our main roads so far government has done very well challenge kyali mu feeder roads zinezi kuija mbyaro kuno ezo engudo ni affectinga abalimi abantu abakwa accessinga market abantu abakugenda marwaro abana ba masomero especially haro bunku baroraga nyenche karo ko hora nembabaze nizikwata but ebi byona nibijagenda nibikendera bita ningonza kujyo kusaba kwanga hali government ngo hatwikire districts ezikusinge zine road unit em tizikyakora tekyakora we need more than one road unit for example Kienjojo has 31 sub counties koko kuzirora we have one road unit kandi road unit tekwijja kora mu sub county ibiri satota breaking it down spare parts is expensive still government programs are bureaucratic kujja kurora ngu watekamo kusaba kandi kweija you get so it is a process and it needs approval you get so aho no kwikizo kusabira kwange hali okutinisa president Museveni na barukwatibwa bona no bundaba mpikire mu parliament I will have to table this ngo akire turabyeho ensonga ya district kutunga more than road unit niko kirasobozesa zine ngude za feeder roads rundo ngude zikwa nywandaganisa main roads kuri abantu betu ngutwazikoraho zakoraki za abana bitu bafuna emihande mirungi n'abantu ababulikiro kuro batwara ebirimo byabo mukutali kandi moderator n'abatulirize nyona bakora tayari TV bulikimu nikisoboka kakusinga number 1 omwebembezi abali mwesigwa kakusinga number 2 omwebembezi abaino mutimo gurugondeza abantu be nekicweka ki kakusinga omwebembezi abana afayo atali mugara no yimukiramu no hurango ministry of water in ekinno giyayo ministry of energy in ekinno giyayo ministry of finance in ekinno giyayo no sakira abantu bawo bulikimu nikisoboka no kururangu wamanyira ebizibu by'abantu abantu barukwetaga kwikara no bagambira rundi no zina no koraki oine bakwere chikopo kimke bihimba kuruga ministry of agriculture kirete embibeke mbantu bwe kubahikamu you will never find a problem with people abantu tibakwenda kubanihiza iguru kandi okyali munsi oine kubagambire kyo rakora
boraba no sobora kora lita 5 bagambere nyo ninsobora kora lita 5 rundi ninsobora kora kilomita 2 kandi ezo kilomita 2 ozibahikiyeho baziroleho o baraziroraho there and then abantu beija kuba ni basemererwa kandi benyumiriza no mu government yabo. Government yene ekozire bintu bingi muno very many, a lot of things betubaka barukubigambira. For example, nora manifesto no way to moderator abebembezi batito muno aba expounding the manifesto ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. That is why Bunkubanda TV nkeno rundi radio station people are wondering they have never had a manifesto. What? Someone asked me okozire manifesto noenda kubanka president. So nagamba nangwa ninkendereza president omulimo. President wihanga lyona kandito tukuba tuli hansi kuno tuine kumyambaho. Manifesto bagikora haiguru tuine kujigaziya hansi abantu bagyetegereze bamanye nkora ya NRM bamanye ngo bitukozire nibitakakozirwe ensonga abaki bitakakozirwe kandi habe no gumisiriza. So abantu bayito bakutambora baino kumanya tibasobora kubura. Ekya kabiri nibakendeza pressure bakuba nibasabira hebintu. So there should be two-way traffic feedback information kuranga abantu baitu bamanya kirikuruga hansi kajya higuru nikikuruga higuru kikagaruka hansi. So bingi mune bimbainire. Yes. Waitu ebigambo mbibyo mwabyehulira kuruga hamkazi ayesimbire rundi walimu kusera entebe bwa woman member of parliament hawa district ya Cyenzozo nambera kugambera bintu bitalibimu na bimwe byakuja kwebembeza baitu omu no hali ebintu ebyenyegesa halimu ebintu byokurora abalimi rundi abantu abaliyo kwa hero abalimi nabalisa basobora kuba nibongera hantasha yabo nukwe batunge akasente kandi nabo amakagabo rundi nebyaro nambe bakuruga basobole kuba nebeyongera kuba nabagenda mu maiso kandi obunagambera ebyo nakora ahondire ebintu ebyamukuru wihanga ebyasowe kwa narugayo akagamberaho abantu bakole nukwe sobole kuba mbarwanisa obunako mwihanga elya Uganda. Kirokino tubaire na Honorable Nyakato Margaret kandi na ntugambe ito nkatayari ntukwendeza obusinguzi bulikimu nikisoboka kandi back to you at the studios embaire Justin Nyakaisiki reporting live kuruga mu district ya Cyenzozo.